wao asiritalia Yesu Kristo amalieta nenguru ku Pastor Martin Mokua kurwasi kanisa toka gabo ndate ngwari gani bona mambia lero asiringalia Nyasaye nyuma tutaracha asiringalia Nyasaye ndate torasaba ndate tosabe abu asorengo beko kwigena kwao na alitoko chukwanire mambia lero ni matenga Nyasaye ngokorara mangana manena asoma bwao asiritalia Yesu Kristo ndate tosabe Nyasaye sereta Yesu Kristo na chire asole mambia bono kingwanda kolikwana lingana lyao kingwanda gukwana no muligere lione ondigeretie mambia bono ngosabo mone none onyale ko muigoro bwaye onyale ko musesenia lingane linyale koba likoleta obo chenja so mabwaye linyale ko mogwenia linyale ko motoria asereta Yesu Kristo Nyasaye na asabire chinguru chiao na asabire onyale go ntumeka na bironya gotenena okora manene asirita Yesu Kristo na asabire na kwegena amen. Ntagete togenda aseringalia Nyasaye na ende ni matenga emambia bono egentongere Nyasaye gokora asoma bwao lero ntagete korandia kidogo lero timbo atumafundisha litu tokora tuara no moralio nyanja ndaye tokora kora aradi yake na niko na imani ya kwamba kuna kitu Mungu anaenda kufanya katika maisha yako. Nataka tusome neno la Bwana kwa kitabu cha Mwanzo kitabu kiomo cha Kano 29:31 Genesis chapter number 29 verses 31 inasema hivi: Mwenyezi Mungu alipoona kwamba Lea anachukiwa akamchalia watoto, lakini Raheli alikuwa tasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuongea juu ya madada wawili ndate kukwana igoro ya baiseke babere abaiseke babere tatomu abonigara alikoro rapali oise ko ndoso menga story yonsi pibuya rapani nigabwata abana babere n'abana babere oyo muniga alikoro kulea no yonde niga alikoro kulecho oyo alikoro kulecho agatwaro wanjera asense na asemwanya bantu watu wakampenda, watu wakakaa karibu na yeye, watu wakasimama na yeye kwa sababu Biblia inasema ya kwamba alikuwa anapendeza. Lakini wewe kuligerelia oyo korukulea Lea nigangire. Bwana Yesu asifiwe sana. Lea nigangire na isakuligerelia Yakobo ekera kwenda sobo Biblia yote baniga iganchete omusubati ole korukulecho lakini tamwanchete Lea. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia yote bwochinse Nyasaye ekerarigere likorugo akarora buna Lea nigangire akaigora enda yaye nanda agachaka konyora abana Nyasaye muigora kerire atabwate Nyasaye mwa ndatenguane no mondo emambi ya leo mtu ambaye amekataliwa, mtu ambaye maisha yake inakaa ya shida, kende gionsi otema kimekataliwa kwa familia, umekataliwa kwa kazi yako, umekataliwa ndatengua naye mambi ya leo una Nyasaye mbuyo wangu na mwanya bando lakini bwanju na Nyasaye. Haleluya. Ndatokuana naye mambi ya leo umuntu naroroche nga waikiro mwelio kuna mtu anaona ni kama mahali amefika, hiyo ndio mwisho yako, mahali ambapo umefika dunia imekutenga. Raheli aganjwa lakini Lea akaangwa esinge njomo beroye nigo bwato bokomu amaisahe tale konya korabia no ekero Yakoba edetaria akamwanga aganche sister yaye oyole ko kalecho oyokoro kulecho. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia ni yahonde abochinsebu ekeronya sai aligere likorugoro akaroranga lecho ganjire lakini Lea bwangirwe akaigorenda yaye nera agachakonyora abana. Nataka niongee na mtu asubuhi ya leo, mtu ambaye amekataliwa, mtu ambaye familia ino ya kwangire esenge njorabda otabwatie gasi esenge njorabda otabwatie nyuomo abadali kwangwa na mwanya bando lakini wancho na Yesu. Ndatengo tebye mambi ya lero ayondigerereti kuna kipali ya Bwana inashuka juu ya maisha yako owanchiru kwa monene ngoro ikaimuro yao ayoroche bono amaroira akubwatire obokongu bwakubwatire utubwati gasi tubwati biasara tubwati nyuomo tubwati morembe asobogima bwao abantu bari bawanchete abande ba
bakwangire bali mwasomete na borobo abande bakwangire esenge njotara seseniwa abande bachire ngumbu bakagotebinga mbako inyoreke bara seseniwe lakini bakwemire datengo tebye mambi ya lero mbuye bwebu na mwanya bando Nyasaye gondale konyorobo gimabwao kege ntongerororo Nyasaye kola soma bwao no nyambali bakwangete Nyasaye ga okolege ndekyo mbanyare gokobwatia mbanyare gokoligia aserie taria Yesu naongea na mtu asubuhi ya leo unaona umefika mwisho unaona hakuna tumaini katika maisha yako unaona magonjwa mahali imekufikisha kogwena ngoyo waitana niletinya gitari datengo kwalele mambi abantu Nyasaye ngokoligereria obogimo bwao amaroira yuao Nyasaye ngokoligereria buna mwanya abantu bakwangire akoruserie maroirororo akoruserie bokongu bonsipi Nyasaye namo naye aserie dalia Yesu mpendo wangu abadhali tu mwanadamu akukatae abadhali tu watu mliosaliwa nao wakukatae lakini upendo na Jehova upendo na Mungu maana ukipendwa na Mungu atafanya mpaka wale wote waliokuchukia waanze kukufuata waanze kukutafuta na neno la unabii asubuhi ya leo balibonde bonse bakwangete esenge nje yobokongu obulero Nyasaye ngoborusiaro Nyasaye ngoborusiaro ngo ikaboro moherio kire no mochakano ngere no moherio ni matubwa tigaze lakini lero ngo sabanyasa ayigore chinjera chiao ayigore bisieri byao anyare okoegazi obogima bwo bogendere asili talia Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapenda Mungu sana kwa sababu kile Mungu anaweza akafanya hakuna mwanadamu anaweza akafanya. Mungu ndiye akona maisha yako. Mungu ndiye amebeba maisha yako. Leo akakataliwa na wanadamu, leo akakataliwa na watu wao, leo akakataliwa hata na baba ule ambaye alimusaa yakoronye ndirisa mwanjete onangota movista moena neti onye ndirisa mwanjete Biblia yote banga akaenda na lecho akabisa lea yani akaenda na lea akabisa lecho esenge njaro chenga ubogima bwa lecho nigo bole neza mani nene ngana habisa na mobisa na bole kogera Yakobo naenda koregasi emyakende saba amanya komwewa ekiagera Yakobo niga mwanjete lakini esenge njo isedanje lea akamwenana Biblia yote bainga emambili Yakobo etolea akalera mono yakogera ta mwanjete. Nataka niongee leo kuna watu wamelia mbele yako kwa sababu hawakupendi. Kuna watu wamelia mbele yako kwa sababu hawataki kukuona. Kuna watu wamehusunika. Kuna watu wamengununika. Hapo kazini mahali unafanya kazi kuna watu wamekukataa. Nataka kusema asubuhi ya leo afadhali wanadamu wakukatae upendwe na Jehova. Na asubuhi ya leo uwancherungure wogoika ase nyumba yao uwancherungure Nyasaye leta ase biashara vyao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaona umefika mwisho. Hayorochi wa ikiromo unalea. Unasikia ni kama unataka kukuva. Unasikia ni kama mahali imefika uponi. Mahali umefika kazi imeharibika. Mahali imefika biashara imeharibika. Datego tenga Nyasaye moyae. Nyasaye olitogo saba moyae. Kuna njia atafungua. Kuna milango atafungua. Na ninanena asubuhi ya leo wale wote walikukataa kwa sababu ya shida wanaenda ukutafuta. Wanaenda ukutafuta kwa sababu Bwana hiyo shida ataiondoa. Kwa sababu Bwana hiyo rana ataiondoa. Emambia lero wakongubondo bwosipi bwagere mwanya bantu kwangire Nyasaye rusi ororo aserie talia Yesu onye noborwaire bwagere omugako kwangire onye noborwaire bwagere waseri gojicheino emambia lero Nyasaye rusi ororo aserie talia Yesu Nyasaye rusi ororo aserie talia Yesu aleto uanjerwa asobu mabwao. Bwana asifiwe sana. Asubuhi ya leo
aye kwangiru na mwanya bantu, aye kwangiru nense, aye kwangiru na bantu baino. Era ule ananitazama, kuna kazi inafunguliwa, kuna amani inafunguliwa, kuna familia inafunguliwa. Oh my God, my Father, kende yosipi keri kabisira sobu mabuao Nyasaye rero anyare okorendera aselietari ya Yesu. Kende yosipi keri bako ulete ugasoma masomo tubwatira singia abande basese niwe turasese niwa ndatengo teninga Nyasaye uritogo saba na kuimokere igoro akorera mangana manene ali mwanya bandata akore aselietari ya Yesu. Bwana asifiwe. Kama ni mimi nimesimama hapa asubuhi ya leo, anya nicho ntenene emambia rero ndokwanera Nyasaye moya twaiteire bugimo bokongo, twaiteire chichangamoto, twaiteire mangana makongo, twaitana ni tukuligio bugima bogakonga lakini tukelimo Nyasaye tenena akarosie njera asenjere tayo datengo te mambia rero ayoroche njera tayo ayoroche bona se waikiro mweli ho Nyasaye ngorosia njera asobo mabuao na bali bakwangete mbande go wanja aselie tali ya Yesu ekerogo soma uchise ebukundi eronte vinga ekerore charora ngalea enda ya igwe anataka kuita anatenga bono abadali ni kuve. Nataka kusema leo wale walikurushia spirit of rejection, Bwana leo anawaondoa kwa maisha yako, anawaondoa kwa maisha yako. Hiyo rejection waliokuletea Bwana ataiondoa, Bwana ataiondoa, Bwana ataiondoa. Bakogosanire amone nyumo yao, bakogosanire amono bogimabwao. Oh my God, my Father, tubasego kumoyo emambia lero egendongere Nyasaye akoraso mabwao. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nabogo cha kansepi, nabogo cha kabwo moelio ororenga asabande baikire tingo nyarahoika lakini Nyasaye kubwata okoboko mambini go bakweboria nakiyanyare kanete nakiyabete nakiwakorete. Oh my God, my Father, kibaraborigo batebi Nyasaye, batebi Nyasaye, batebi Nyasaye. Naona tu wewe unanisikiza, kuna kitu Jehova anafanya kwa maisha yako, kuna furaha Bwana analeta juu ya maisha yako, kuna kipali Bwana analeta juu ya maisha yako. Si upokee hiyo kipali, si upokee hiyo kipali. Si hiyo biashara inawiri, si hiyo ndoa isimame, si hiyo kazi isimame. Si upokee uponyaji, si watu wa kwenu wakupende. Bwana akutumie vile alitumia Lea. Haleluya. Abadhari kwangu na mwanya bantu kubwa kwangu na Nyasaye. Abadhari kwangu na bantu bese kubwa kwangu na Nyasaye. Abadari bakwange, abadari bateba buna bagoteba hasega asibanto mba wanjeti hasokore mirimo banto mba wanjeti lakini egentongere Nyasaye okora kegere bawanje kegere bakubwatie kegere basabe no enesimi yao tiango tebya yondigereti obotaka no bobe emechando nemebe kerubwate emechando kerubwato obotaka mondo tayora gosabe no ene namba yesimi yoka. Oh my God, modo tayorata kegoteba nga mwasometenere. Modo tayorata kegoteba achitanishe aseme huyu mtu ni wa kwetu, huyu dada ni wa kwetu, my friend shida ni mbaya. Obotaka nege ntekebe bakogero kwa marogi no nyatori marogi yakogero okor kwa malieta amalieta amabe esenge njo yemechano nesenge njo yobotaka elinya saka ligereria kurugoro akaranga le atanjiri akaigorenda yae. Leo asubuhi ya leo Mungu akufungue, Mungu akufungue, Mungu akufungue. Unaota ndoto mbaya usiku ukirara, ukiamuka asubuhi umechoka, unaona ukikimbizwa, maisha yako ni ya shida, lakini asubuhi ya leo kuna suluhisho katika maisha yako, kuna suluhisho katika maisha yako. Ege ntonge Nyasaye kore mambia lero na wataona na macho yao, na wataona na macho yao, na wataona na macho yao. Hallelujah. Abu asondigere tukorunga beko kwegena
beko kwegena ekogera inoro chobo kongu lakini Nyasaye taro chibo kongu obwo wewe unaona kukataliwa lakini Mungu haoni hiyo kukataliwa wewe unaona umefika mwisho lakini Mungu haoni kufika mwisho Mungu anaona mwanzo mpya Mungu anaona mtu amebarikiwa wewe wamekuita shida wamekuita maskini wamekuita uwezi lakini Bwana haoni hiyo Bwana anaona mbarikiwa hata mimi asubuhi ya leo ninaona mbarikiwa na upiria mbarikiwa naongea na mbarikiwa kuna jambo litalipuka katika maisha yako haleluya kuna jambo aliofunika lakini leo Mungu anaenda kuifunua Mungu anaenda kuleta mwangaza Mungu anaenda kuleta kibali datengu anamo nae ngote binga Nyasaye olio gotongete na alende sababu nobo mabwao Jeremiah 29:11 otanga Nyasaye nigabwate meroberie mia ocha soma bwao bali mogotana na borobu mbatu ale meroberie mebe lakini Nyasaye nigabwate meroberie mia asoma mabwao bali moibori tuna borobu mbatu ale meroberie mebe asoma bwao bali bako bialeta mbatu aro mbiranga liebe asoma bwao lakini Nyasaye nigabwate meroberie mia asoma bwao imambia lero amen 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 pastor yes kwa tore ngane kabisa ngane ngia nande kurugo semeria no goseka tochia sabange amen do cha bantu baba gutubwati na bange kwa ubutaka nege nteke ubutaka nege nteke be no namba to gosabu Yesu no namba Yesu mimota yorago sabe lakini ukibarikiwa kila mtu ataka kujitanisha na wewe na ubarikiwe katika jina la Yesu amen baraka watu watatia bange sana kuran semeria Facebook watengerete live akor kuna daily mateka goteba no ale munaintwe Mary Mora from Jesus Winner Ministry Nyamira tukondani hadi tamati sana uyu Mary Mora kurunse muchirisha Nyamira goteba no alime na vinire mumanyi kurunyamaiya nyamaiya omolo shop omolo shop bantu banyamaiya bonsi bwakire byanko ne bantu banyamaiya zipora mageto Jesus Winner Nyamira niko ndani kuna botambe Mary Mora na asomire ya washirika wote na washirika wote wa Jesus Winner Ministry na walika tubarikiwa na baba yetu wa kiroho Pastor Martin Mokua more grace and Ndizi TV be blessed asante sana madam amen kuranse ya Nyamira zipora mageta goteba tuned from Nairobi igatengereta marandi asema mbiyabona abangu banda totomechiabo buna bono koligere okona purity sarange agoteba no alime igatengerete gesinga nabo igagoteba nyareka gotsini kwasema mbiyabona words of encouragement despite what you are going through God in heaven will open doors hallelujah it shall be well Oyo Mary Morane otumire yaye na ndakoligere gazi pora mageto amen I believe kila kitu itakuwa sawa amen as a pora mageto na bange Susiri Rumawa it watching live from Kitutu Masaba Nyamira County pastor good message keep it up keep up the good work sante sana yakuru kuna liru magwete nsembo ya Facebook batengerete na bange pora mageto God will open doors Mary Mora chia buchire gabu se pora amen amen Susiri Rumawa it amen abantu baseni we pastor sema mbiya bono he is God his promises comes to pass Mary Mora bwe kubatoke yende I receive it in Jesus name dekra dokevo amen I receive in Jesus name yako kuna Dorka Oyundorka agoteba na I receive it in Jesus name mbiamon esbon nyamete obutaka nobo ki ndocha abantu batubwatira century abena sema mbia una bange ndocha na bange banda tokobwatika jumba nechinge tingo yara gusoma Johnson chikole kolende gendra gotubwati sangana into inyora gotubwati ase ensemeria YouTube boygo okonda galia onyare kolika Ndizi TV News pastor asinge chebiro toire mbia so ikali tukolia lero andake ngana yo mori ko gochigosaba ingane yane omwerio ndaitobe kukwegena nga obuki mubuo gwetero bokong that is not your end you will see tomorrow you will face it in Jesus mighty name pastor toko chokorera namba ya Yesu imya soli rakuriye munyara gosanga monere namba ya Yesu imire 0729 63 28 75 0729 63 28 75 inamba inere ya pastor ne kanisa wata kaje ekanisa ne gotoka Nyamira buno kodwe stage ogotini mbuga buno muntu akwana Nyabito etani Nyabito ndege CL primary buno wike CL primary anda mutu asinini asinaro moro muko yu aso yakoruko choni maole otira asini na boko kanisa nene sana na nimeukaribisha huko tunakuwa huko Sunday Tuesday na Wednesday kuanzia saa 3 mpaka saa 7 ninafanya huduma pale na watu wa Mungu wanabarikiwa. Asante sana. Tusikumanya mangero ye kanisa yibono karatara kuletera umoja live kurenza email. Kabisa kanisa. Amen. Waja tuombe.
Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, tuachire asore mambia lero na sabeire omurigererie one omwanchu ori ondigereire mambia bono ori origereire Ndizi TV buna kwa igole tobugima bwalea Nyasaye ngosaba no mwanchu oyo torigeretie mambia bono no murarifini onyale koigoro obugima bwaye onyale koigoro obugima bwaye emerangende yonsi esiekire mutu yaye onyale koyigora aseri etali ya Yesu na asesenirio obugima bwaye na asesenirikende yonsi yakora egasi ya mawoka yeseseniwe aseri etali ya Yesu Kristo na mahali kulikuwa pagumu Bwana atengeneze njia pasipo na njia. Mungu akufungulie kazi, Mungu alete ushuhuda juu ya maisha yako, watu wakuite mbarikiwa katika jina la Yesu. Asante Yesu Kristo kwa kututumia kwa ajili ya kazi yako. Pokea heshima zote na utukufu milele yote kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tumeomba na kuamini. Amen. 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 Mbia mwana pastor, barikiwa sana. Kwa niaba wa Kristo wani. God bless you. Mungu abariki Ndizi TV na asese ligasi ya mabokao. Asante sana. Igono umwanchu muligeli bono gwikira buno to gukora sentunde yentangani. Entunde yakabire ngostora sense mo ya matera 5 nawere muriro. Nawe gonyera ntubwato yo muitonero gochugocha sentunde yakabire achigoto oborori bwaye. Onu muswati yo masenga keye mu olingo kweoni asomu chiwetoni ya Busongo agaunchirira gatolika na takubwata Nyasaye gotoska tubwata mange tukwaliganetia siri tukeliga sumuru buli bwegesinga buna botambe ndoke president abini egatoko bwatana na John Kebati kurasa nsemende ye mtambo kwa niki bintu byonsi kokoreka nabire asenchererengi ya kabisa tusko ganda gotengera Ndizi TV obwansubu mu usibuna utambo YouTube Ndizi TV News tobwati egarokolika gali Ndizi TV enakina commentary news emakoba Ndizi TV News ensemo ya YouTube enere channel yaito na rekaro kwa so ile Ndizi TV News abakora chibiche cyabara ribonse pipa Ndizi TV okonyora eni gali erikirega eni enene iga okubataga bukoma okonyora abara ribonse pipa Ndizi TV ekarobono kwalikire Ndizi TV News. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi umubugani ukamil park niguwariganirie umujyi munene bw'abana ukurukwa Kids Fest Talent Search First Edition kitariki kyanda ni kitariki 10 umutinyukane abana nigo barahamiraniye asikigozo libuna kugendi ubwato bwa kontimbu tag of war musiku musenkori kuragira bwanku gotenga gotera egosoria suikawari guata chibalun gosoi gunime na kuminyoka wakati penalty chumupira wenkoyo negosoria badminton na boiho neria ya hula hoop abanyangera bonene kuburugungurubuguzi no barabagokie ababuiri nigo baraigwithie gwabuna t-shirt amaburi ebintu byogosomera nechi medals ababui 10 kurwa chinse muchonse nigo barairwe asitaro ya Masai Mara Riki umwana wobono ikiagiro kwirikya niko kogenderete nijishirinkiri bweyemo so asumutana obo ase www.camelpark.com guse reservations at camelpark.com guse wakesimi ase namba noti isano na ibire eyemo inye isato isano niseto isano nemo isano kianda inye guse noti isano na ibire isato inye isato isano niseto isano nemo isano kianda inye guse noti isano na ibire isano nemo isano na ibire maragatano inye umuyiga o Kids Fest Talent Search First Edition umwana utamocha enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogunkorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na Boigochinsemo-gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chenyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kyurwalete X-ray, CT scan, ICU na HD